bose kuba tugambaniye mwana inzira bayitwaye birangije bitora bya bishimbo byari byaguye hasi nawe ndebera urutoki ukuntu ruba rungana bya bishimbo babishize mu mazi babiteye mu mazi bya biharage kandi iyo bigiye mu mazi ubwo nyene birakura cyane umva mwana dufise kujya bisi cyane gose dufite kubajya abantu dufite kubajya birangije bya bishimbo babirekuriye ku isi birangije biraparamira dore rifite ku bishimbo mwana duparamire tugende tujya abisi duparamire tugende tujya abisi mwana birangije byaparamiye kuri bya bishimbo byaparamiye kuri bya bishimbo kugira ngo bigende byirire abantu bisi Jacques nawe yarebye ngo twabicitse yarebye mu mazi abona bya bishimbo biri kuvayo bya bishimbo byaraje birangije bigabo byaraparamiye Jacques yiruka avuga ati ni muvuzi soneri nimba bavyita isoneri bya bintu bya kera by'umwami na kikengeri ari ni kengeri umva mwami gerageza wiruke bya bigabo byaraje bajake bari rukanze cyane ariko ibigabo byaraje katurore nanone ni kuri YouTube channel yanyu ya Tavo entertainment tukigabo kirangije cyafashe gasikare kirangije kigatera pase mugenzi wabyo kugira ngo bige mwami yari rukanze akuyu munsi no kutukinjiye ndetse dutanguranya ahantu mu ijoro hari akana kakiri gatoya kitwa Jack kararebye imbere kabona papa waraje umwana wanje kubereke utararyama oya papa nariko nsoma kagatabo kuziyemo ibintu by'ibisimba ese papa kano gatabo ko mbona harimo ibintu by'ibisimba byarigeze kubaho papa cyane gose mwana wanje byarabayeho mwabuno bwami reka nkusomere papa byaba byiza unsomeye papa w'umwana nta kindi yakoze yaciye atangura gusomera kanaki ati mwana wanje hari kera igihe haza abamonko ndetse abo bamonko bashika kuri 5 baremye ibintu by'ibishimbo bari bafise imbaraga zidasanzwe atabo mamonko bamiremye ibintu by'ibishimbo ku buryo iyo bijanya ahantu hari amazi ibishimbo bimera cyane bikagera no mu ijuru rero abamonko babishize mu mazi kugira ngo babitere kugira bibikure bishike mu ijuru hama babyurire bagene kureba imana yo mu ijuru umva amagambo papa w'umwana yakomeje abwira kana ke ati rero mwana wanje barabiteye ku buryo abo bamonko bazamukiye kuri bya bishimbo bagene kureba imana yo mu ijuru ibyo bishimbo byarameze cyane ku buryo bishika no mu ijuru ati baragiye mwana wanje batarashika iyo baja mu ijuru bagene kureba imana baragiye bari mu nzira hejuru basanze hari ibintu by'ibisimba by'ibigabo birebire mwana wanje nta kintu ibyo bigabo byakoze byafashe baba monko birangije birabajya abandi birabica bya bigabo by'ibisimba byaciye biza hano ku isi bironka uburyo bishika hano ku isi kubera byururukiye ku ibyo bishimbo bari bateye abo bamonko biza hano mu isi byarisha abantu mwana wanje byarisha abantu abandi birabajya isimba byariye abantu ico gihe kumbe uko umwana bamutera inkuru w'umuhungu ni nako nundi umwana w'umukobwa ari mu bwami bari kubaramutera ino nkuru nyene urebe witonze umva mama nukuri ino nkuru iratangaje cyane nakana k'agakobwa ngo ako kana k'agakobwa nagakomangoma kazi mama ese ko mbona hari urugabo rufite imitwe ibiri mama ubwo rugabo rurabaho mama ndipfuza kumenya mu byukuri impamvu ubwo rugabo rufite imitwe ibiri ndetse mama w'agakobwa ubwo nyene n'umwami kazi yakomeje abwira ko gakobwa ati
ico gihe bya bigabo binini byaramanutse hano ku isi ariko hari gwapfuye baba monko baje kurukuramo umutima. Uwo mutima barangije bawukuramo ikintu kidasanzwe. Uwo mutima barawucanye barawushongesha ku buryo uwo mutima wavuyemo inkofero. Iyo nkofero iyo uyambaye warategeka, warufise ububasha bwo gutegeka bya binyamaswa byaye byaturutse hejuru. Ndetse iyo nkofero hayambaye umwami, ndetse uwo mwami nta kindi yakoze yaciye aronka imbaraga zo gutegeka bya bisimba kugira ngo bisubire hejuru. Mwana wanje umva amagambo ati barabitegetse hejuru birasubira hejuru, ndetse byarasubiye hejuru na ca gishimbo bya bishimba abamonko bari bateye bagiye kureba Imana yo mu ijuru, barabiciye kugira ngo bya bisimba ntibizagaruke. Mwana wanje nuko nguko byagenze to bya bishimbo barabiteye barabiciye. Ati nubwo wabiciye abamonko bari bakoze mwana wanje ibishimbo bigera kuri 6, ariko mu ibyo bishimbo bari bateye igishimbo kimwe, bwo ngubwo hari yasigaye ibishimbo bigera kuri 5. Umwami rero yasigaranye ibishimbo 5 mwana wanje. Ati nyuma y'imyaka myinshi wa mwami yarapfuye. Umwami yarapfuye barangije bamushinguranye bya bishimbo 5. Kakana kagasore nako nyeba ko atera ino nkuru n'ubwana bubiri bako butera inkuru zisa. Kamwe nako mu bakene kitwa Jack, akandi nako nagakobwa ko mu bwami nagakomangumakazi. None batugarukana mu kwa Jack kagasore nyene ko mu bakene kabaza papa wati none se papa ko numvi baciye ibyo bishimbo bari bateye abo bamonko, ese ibyo bigabo by'ibisimba ntibizagaruka hano ku isi papa bitwice? Papa w'umwana yarakabwiye ati yabwiye Jack ati umva Jack, ntibyoshobora kuza kubera ko nta kintu byazirako kiretse bya bishimbo bafashe bakabitera bikongera bigakura hejuru, niyo mpamvu byoza. Papa nanje umunsi umwe ndipfuza kuba umusirikare wo mu bwami cyane gose mwana wanje. Ndabizi impamvu uvuze ko ushaka kuba umusirikare wo mu bwami, nuko kuvana kera mama wawe ari byo yamye yifuza. Bisa nkaho mama wa kano kana ka Jack yitabye Imana, barakweka badusubiza mu bwami. Mva mwana wanje byakabaye byiza ari wajyamye cyane gose mama, ndabyumva. Ariko mama buri gihe ndakeneye kumva inkuru yerekeye ujya mwami yasubije inyuma bijya bisimba. Nta kibazo mwana wanje nzakubwira. Ariko mama ko numva bidasanzwe, yecane guse ntibisanzwe kubera ko ni ibintu bituruka hejuru. Ngo ni ibintu by'ibisimba biba hejuru. Abamonko baremye ibintu by'ibishimbo iyo bigiye hano hari amazi bimera cyane ku buryo biduga hejuru bigashika no mu ijuru. Reba abamonko bavuze ati katubitere kugira ngo biduge tugene natwe kwirebera Imana yo mu ijuru. Umva rero ako gatabo ukunda gusoma nanje ubwanje naragakunda nkiri umwana. Umwamikazi byo byarabaye, turumvise byabaye hano mu bwami, ndetse nongera mbaye ikaze kuri YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment. Papa wa Jack nawe nyene yaragiye, akana kasigaye gasoma bya bitabo. Kasigaye gasoma bya bitabo barakwereka bya bisimba nubwo babisubije hejuru byarumvise ishavu ryinshi cyane, byarababaye, ndetse ngo byama byipfuza kugaruka hano ku isi kugira ngo bize birimbure abantu bose, bize bibarimbure. Barakwereka heze imyaka 10. Hashize imyaka 10 Jack yarakuze, ndetse bari kumwe ngo na onkere wiwe. Umva Jack, ndabizi ko ugiye mu isoko, ariko ndakwinginze iyo farasi mwana wanje nkwaye ugende uyigurisha, kandi amafaranga baza kuguha uze kuyanzanira mwana wanje. Ni onkere nyene wa Jack atumye Jack kugenda amugurishirize ifarasi mu muji. Jack niwo mucaro. Wanyumvise mwana wanje cyane. Jack yaraje mu muji aje kugurisha ifarashi. Sore yitwa Jack.
akuyu munsi no kutwinjiye atagutinda nongera mbaye kazi kuri YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment. Jackie yaraje arangije arebye hariya hakurya abona hano habereye ibintu bya theatre bya bintu by'ibikino. Yaraje Jackie asanga bariko barakina ibintu by'amafilimi. Umva rero kera haraje ibisimba birangije bizibira ry'abana. Ibintu nahantu yabereye theatre. Jackie yararebye ku ruhande arangije yabonye icuki yororo. Jackie yabonye icuki yaje mu muji kugurisha ifarashi ya onkolewe. Abantu birirwa bakina ku byabaye kera mwabuno bwami bya bisimba birirwa barabikinira ko amafilimi abana barorera. Jackie yararebye wa mukobwa yakarareba abona haje ibindi bigabo bikora mukorakorako. Jackie arangije avayo mva nimundeke ngende. Jackie arangije arabitambika. Jackie kibitambika yari ingumu yo kumenya. Jackie yari ingumu yo kumenya. Yewe mva nyene ntimubabaze uno mukobwa nimumureka gende. Kukanya haje ingabo zo mu bwami mva jewe sinza gutuma mumukorako. Kanya abantu bose bararebye ingabo zo mu bwami barangije barapfukama. Bose barapfukamye bisa nkaho za ngabo zo mu bwami zije gutora wa mukobwa arangije yurira ku ifarasi. Umukobwa ngo yitwa Isabel. Kumba umukobwa ni gikomangoma tatongora na filme bako baragisomera kagatabo k'ibyabaye kera by'abisimba byaje hano ku isi. Ni kano gakobwa kakuze. Jackie yararebye ko mumfukamiye kumbe ndatwika. Kumbe Jackie chatazi bapfukamiye umwami kazi nako gikomangoma kazi. Jackie yararebye abantu bose barapfukamye yarahindukiye inyuma asanga n'ingabo zo mu bwami. Umva pfukama. Jackie arangije yarapfukamye. Cyo byarabaye umukobwa baramutwaye mu bwami. Jackie nawe yatoye yafarashi kugira ngo agende ayidandaze aronka udufaranga ashira onkerewe. Barakwereka batuzanye mu bwami ngo hari umugabo yitwa ngo Wick ndetse na Edalik. Bari mu bwami baganira nukuri bige bishimbo dufise kubirinda cyane. Bakiraho barinjiye hano babika ibintu by'ubwami bya kera. Barinjiye mu muryango bahuye n'undi umugabo asohotse w'umumonko ndetse afite amasoni. Umonke yarasohotse baramurabya ko umuntu avuye hehe. Barinjiye hano avuye basanze ibintu byose bisanzaye. Ibintu byose bisanzaye bisa nkaho ujya mu monko ari we avuye kubisanzaza. Bararebye babona n'igitabo caguye hasi. Yaruguru yarebe kureba neza umugabo yaravuze ati kino gitabo nico gitabo twabikamwo ibintu by'abishimbo abamonko bakora ku buryo by'abishimbo yo bigiye hano hari amazi bice bikura cyane bigashika mu ijuru hamwe hari na by'abisimba. Noneho yararebye muri cyo gitabo babitsemo by'abishimbo yarabibuze. Bivuze ko wa mumonko yabyivye ndetse na ryakamba bakoramo wa mutima ryakamba iyo uryambaye by'abisimba bikubaha naryo nyene basanze riri hasi. Bivuze ko wa mumonko ari we avuye hano hantu. Rero genda mu mufati bwira abarinzi bose bo ku muryango bugari imiryango bya mumonko ntabacike. Wa mumonko yaraje kumbe yibye by'abishimba abantu bose bapfunze imiryango. Jackie nawe ari guhiganye n'umukiriya ariko mwanguri ifarashi kari nziza. Bahura na wa mumonko mva ndakwinginze mu byukuri muri kano kanya nta mafaranga mfise ariko mpiyo farasi pe wabukoze neza. Jackie yararebye ariko ndaguha ifarasi gute kandi nanje nshaka amafaranga. Wa mumonko arangije yamuhaye by'abishimbo. Urebe witonze yamuhaye by'abishimbo kandi bino bishimbo yubijanya hano hari amazi biramera cyane bigashika no mu ijuru. Ariko bino bintu maye ni ibiki
wenda gusabye amafaranga sinagusabye ibintu by'ibishimbo nk'ibi ngibi umva mu by'ukuri nta mafaranga mfise ariko ndakwingize mpiyo farashi no mu monko agomba ifarashi kugira ngo acike hano hantu umva rero ndakwinginze bino bishimbo uzabitwara hano haraba amonko bagenzi banje niba bibona uzabasaba amafaranga yose wipfuza bazayaguha pe umperere iyo farashi amafaranga yose wipfuza bazayaguha kandi gusezeranije mu by'ukuri ibingibi ni byanyabyo kandi akwinginze bino bishimbo nkuhaye ubirinde cyane ntuzabyegereze ahantu hari amazi kuko we niba wabyegereza ahantu hari amazi bizaba bibi cyane niyo magambo mu monko abwiye Jack yararebye ariko kandi mwibuke neza ko Jack ya kuva kera bamusomera kagatabo nyene kerekeye na bino biharage Jack nyine arazi inkuru yerekeye na bino biharage Jack yarabyumviye ariko bino bintu si bya biharage twasize yamuhaye na farashi wa mu monko yaracitse monko yaracitse mu bwami ngwanyi zose ziza zimufate ariko byaranze umva mu mufate ntabacike bose barirutse kugira ngo bamufate monko yaraje asanga hose babanye baramufashe wa mu monko baramufashe barakwereka ni ibwami cyagikoma ngo makazi cyaraje ndetse bari kumwe n'umusore yitwa ngo Elmo niwe murinzi w'igikoma ngo makazi barakwereka umusore yashitse mu rugo do bari kumwe na muzehe onkere wiwe ariko wagwana we naguhaye ifarashi kugira ngo ugende unzanira amafaranga ugende uyigurishe urangije kunzanira amafaranga unzaniye ibishimbo ese urabona ibingibi ngiye kubikoza iki uri gicucu ese uzakura ryari urabona we ukiri umwana we ntabwo ukiri umwana warakuze gutu ubundi bakubesha ukanzanira ibishimbo aho kunzanira amafaranga ni ibwami umva rero muri kano kanya ni umwami oya papa ndabizi muri kano kanya ugira utanguye uvuge ngo iby'ubukwe bwanje papa je ndabyansi nabyansi je nta bukwe nzakorana n'ujya musaza papa narakubwiye ndeka basi byibuze nzahitemwo umuntu nipfuza ko yambera umugabo mwiza apana papa kumitiramwe umukunzi wanje cyujya muntu ntawo nkunda nawe ndebera umuntu umwami ariko aravuga ngo umukobwa wanje we uzarongorwa n'uno mugabo Toni gisaza papa je ntabwo ndamukunda kubera ko ndipfuza mu by'ukuri nzagira umugabo mwiza kandi nkunda apana papa kumitiramo umuntu nakunda oya mwana wanje neza na neza umeze nka mama wawe na mama wawe kuva kere yavuga uko ngo ntiyamitamwe none ntiyamisemwo ubu ngubu ntiyanyishimiye ni umwami ariko wagisorewe narakubwiye mutse harangije onkere wa Jack yasanzaje bya bishimbo hasi urebe witonze yarabisanzaje bine bigwanye ne kwisima ikindi kirakuruka ikindi cyarakorotse hasi kandi mwibuke neza ko bino bishimbo iyo bigeze ahantu hari amazi birakura cyane bigashika no mu ijuru ibishimbo bya maji rero jemo by'ukuri ndakurambiwe simbona uburyo nakomezanya nawe mwino nzu jewe ndigiriye ndagusize Shakera birebye abona mu by'ukuri ko yakoze ikosa cyane kandi kindi mu by'ukuri papa wawe ntabwo yari ameze nkawe papa wawe yari umunyabwenge si nkawe wewe w'igicucu papa je nimba ari ibyo by'ukuri hano hantu nzagucika jewe nzabora ngenda papa ko nakorana n'ubuko umuntu nipfuza va mwana wanje urabizi ko ndisiko wawe kandi urabizi ko ndagukunda rero ni wemera gukora ibingibi ndikunda gusaba bizatuma mwana wanje ubaho neza mwana wanje uzabaho neza emera nyene mukorana ubukwe nujya musaza
kubera ko niwakorana ubukwe nujya musore ndiko nakubwira do umwami we wamwita umusore kandi ari umusaza mwana wanje bizatuma ubaho neza nawo ndebere umwami uwo ari karita ngo ni umusore byarabaye umwana yarivumbuye umwana wanje ugiye hehe do ni umwami kobwa yarivumbuye avuga ati yanje nakuntu nakorana ubukwe n'umuntu ntipfuza kobwa yaragiye ni mwijoro kanya wa mumonko yibye bya bishimbo bamufashe umva butubwire bya bishimbo babishitse hehe urabizi ko byateza ingorane ibaze bigiye hano hari amazi bya bisimba bikagaruka wapi bigenda bikoze kubera ko wibuke neza ko jewe ndi mu bamonko na nkomoka mu bamonko kandi kindi sinakwemera ko imbaraga zacu zasohoka rero mfite rero kwisubiza imbaraga zacu dufite kwisubiza imbaraga zacu apana abari mwebwe muzibika kubera ko zakozwe natwe mu moko kuno yishura abasirikare bo mu bwami barabirebye urangije gwaramwishe ubwami nta mikiniko uri kurisubiza ibintu by'iwawe twe twarabibitse sha muri za mivevi muri za mitsevi barakuka Jacke ni mwijoro imvura irikiragwa wa mukobwa nawe yaracitse mu bwami arangije abona imvura irikiragwa ari nyinshi kubwo yararebye hari hakurya abona kazu yabonye inzu tuyemo Jacke arangije arayisatira kubera ko haragwa imvura nyinshi yabuze aho yugama yasatiye yanzu irimo Jacke kubwo arangije yaraje kingura na Jacke yaramukinguriye ariko muko muhiga nde mva ndiko mpiga onkere wanyu kubwo yajabesha avuga ati je ndiko mpiga onkere wawe barakweka imvura yaraguye turi sasa imvura yaraguye ku buryo n'amazi atangura gutemba munsi y'inzu kandi mwibuke neza cagiye wa muzehe yarakoroye bya bishimbo hasi igishimbo kimwe caraguye hasi ku buryo ya mvura yatanguye kugwa ndetse n'amazi ariko aragisatira kandi mwibuke neza mu by'ukuri ko bya bishimbo iyo habyegereye ibintu by'amazi igishimbo kirakura cyane kikagera no mu ijuru umva rero mu by'ukuri sinarinzi mu by'ukuri ko kano gatabo nawe mu by'ukuri ugafite kubwo nawe nyene yatanguye gusoma ibintu by'ibitabo asanze mu nzu yabonye ka gatabo mu by'ukuri bahora bamusomera kera n'umusore agafite umva rero ako gatabo je ndagakunda cyane kubera ko kanyibutse ibihe bya kera sha nanje ndagakunda cyane kuko na mama wanje yarakunda kukansomera none kumenga we narakurebye cagihe nako kumenga wenda kuza ahantu si wewe gikomangoma kazi cyo mu bwami oyareka si jewe kubwo arijirisha ariko umusore yamubonye umusore arangije umusore yarapfukamye nyene no ni gikomangoma kazi tegezwa gupfukama kubwo arangije yari kuyinkofera kuko yamenye mu by'ukuri ko no musore aza yamumenye umva cyane gose ni jewe ariko mu by'ukuri ubigira ibanga muhiri wacu nacitse sasa bakivuga ayo magambo cagiharage catanguye kuzana imizi catanguye kumera sasa cashikiye amazi Jacke nawe ari kuganira n'umukobwa arangije yamuhaye agatabo umva reka no gatabo je ndagakunda cyane buragafata kano gatabo rero kanyibutsa ibihe byinshi cyane kanyibutsa byinshi mu buzima bwanje catazi n'umukobwa aragafite muhira kanya cagishi bya bishimbo byatanguye kumera
urebe witonze ca giharage catanguye kumera. Giharage carameze tu. Musore nawe, musore n'umukobwa bikubise hakurya ni mu nzu. Giharage carameze, musore yikubise hariya ndetse n'umukobwa yikubita mu nzu. Umukobwa ari mu nzu, musore nawe ari hanze. Urebe witonze. Ca giharage carameze, musore arangije apfana y'agashoka ngo ateme imizi biranka. Kandi bino biharage bari bayivuze ati iyo byegereye ahantu hari amazi birakura cane. Birakura cane ku buryo biduga bigashika no mwijuru. Ni ibishimbo by'imbaraga. Ibishimbo by'imbaraga. Musore arangije yakuye bishoka kugira ngo byibuze atabara umukobwa ariko byaranse. Byaranse umuryango wipfunze. Umuryango wipfunze. Umva ndakwinginze mfasha. Tugikoma ngoma kazi gitangwe kuzana imiteto. Jackie yaragiye kugwa, wa mukobwa yaramufashe. Wa mukobwa yaramufashe. Jackie yari kubise hasi. Jackie yarakorotse. Jackie atarakoroka ariko yakorokanye ca gikomo c'umukobwa. Jackie yari kubise hasi. Jackie nubwo yikubise hasi yakoze ku kuboko k'umukobwa arangije amanukana igikomo c'umukobwa yari yambaye ku kuboko. Jackie yikubise hasi. Barakwerekana mu gatondo umwami yaje. Umva mu mupfukamishe bashaka dopfukamira umwami. Umva rero tubwira ibyabaye ko mbona ufite igikomo c'igikoma ngo makazi habaye ibiki cenye wakimwibye. Jackie yatangwe kubasobanurira buri kimwe byabaye nabo nyine nta byazi. Umva cyo nabonye ibintu bimera nanje ubwanje ntabyo nzi. Arabesha wa. Kandi mwibuke neza nyine ingabo zo mu bwami zirazi mu byukuri ko bya bishimbo byibwe. Umva arabesha. Hari wasanga ari nawe yibye bya biharage. Barangije nta kindi bakoze. Umwami yabategetse bagene kuzanira umukobwa we. Mwami ni yabategetse ngo genda munzanira umukobwa wanje. Ibyo ngibyo je ntaco mwombwira. Yarungitse abasirikare ndetse na Jackie barajanye. Bambaye ibintu by'imigozi ku buryo umwahanutse bace bamufata. Bararebye Jackie ariko kino gipeti. Umva je ni sawa tuduge. Jackie yigeze komando to. Baraduze bagene guhiga umukobwa ariko hano hantu kari harehare. Ca gishimbo cakuze byishimbo birakura do naho udebiri. Giharage carakuze. Umva rero dukeneye kwambuka hariya hakurya. Rero kugira twambukira ku mugozi. Uranyumva? Ariko bino bintu ntibyabaho. Ngo ntibyabaho. Bateye umugozi hariya hakurya kugira ngo bacabuke hariya hakurya. Jackie yarabirebye. Jackie agira ubwoba. Jackie baramusunuye. Jackie agenda arabira. Nawe ndebe kunuhangana. Ahantu ni kure ni mbali. Jackie bamurungitse ku kagozi do. Ariko ico gipetira baruriye no mwijoro harageze barurira. Bagiye gushaka igikoma ngo makazi. Baruriye ku buryo n'abandi basirikare banaguye hasi. Ubwo basirikare barapfuye. Umva mwirinde cana basigaye. Hagezeho babona mu by'ukuri ko bya bintu atari ibintu by'imikinato. Ku buryo n'abantu batanguye kubipfiramwo. Jackie yararebye. Bageze ahantu mbali. Ahantu kure cyane ku buryo n'abantu batanguye gukoroka. Nawe ndebere igiharage kimwe cyonyine. Kimoja. Nawe ndebere Jackie yararebye hejuru. Abona mu by'ukuri agira shike mu ijuru. To hahandi mu gitabo bavuga ngo mu mateka ngo hari bigabo binini bituye hejuru cyane. Niho bashitsi. Kandi bigabo bijya abantu. Nakakazu niho kari. Ngubwo na wa mukobwa ubu ngubu ari aho ngaho. Bararebye
babona ibintu by'ibikweto kweto. Umva rero dufise kugenda hakiri kare kugira ngo turebe mu byo ko twabona umwana w'umwami. Umva ndakeka ko uno musore ari we afite bya bishimbo, kuko nta kuntu igishimbo camerera mu nzu ye. Ibyo ngibyo ntibisobanutse. Umusore rero namanza duhe bya bishimbo yari afite. Batangwe kumutunga ibintu by'ibugita, ibintu by'ibyuma by'umukuntu. Umva sha duhe ibyo bintu rero ufite. Nta kuntu ubundi wa igishimbo camerera mu nzu wawe udafite nibindi. Bahise bavumbura ko no musore afite nibindi. Musore nakindi yakoze, yatanze bya bishimbo. Yatanze bya bishimbo mva nundi umunsi. Ntihagire n'umuntu n'umuzabwira mu by'ukuri ko aduhaye bino bishimbo. Abasirikare bo mu bwami barabitwaye ibisigaye. Byari bina ariko yabahaye bitatu, kimwe naco yaracisigarani yarangije arakibika. Yakibitse mu kantu nyene kagasheneti yari yambaye mu izosi yahawe na mama we. Jacques yarangije yarakabitse. Babasirikare baraje bagiye barabona mu by'ukuri ibimenyetso umukobwa yagiye aratanga ku biti. Nibyo bakomeje bakurikira. Abasirikare bararebye uzi n'amakuru bino n'ibimenyetso mu by'ukuri bya Isabelle. Umwana w'umwami yagiye adusigira ibimenyetso kugira ngo tubashe kubona aho yagiye araca. Jacques nawe yaratoye kagatabo. Umva kano gatabo nakamuhaye ejo mu ijoro. Bivuze rero mu by'ukuri ko bamucanye hangaha. Bararebye haruguru babona ahantu ibiti byagiye biracikagurika. Barumiwe. Bararebye barumiwe. Ibiti byagiye biracikagurika hejuru bisa nkaho hari umuntu yahatambukiye abihonyanga. Umva rero tutanyarutse tutihuse bisa nkaho mu by'ukuri rya mukobwa ari mu byago cyane gose. Ahubwo byiza reka twicemwo imigwi ibiri. Biciyemo imigwi ibiri. Jacques n'abasirikare babiri barajanye, abandi nabo bagiye ku ruhande. Barangije baraje do nawe ndebere. Bya bigabo by'ibisimba byaraje ku isi ku buryo bigenda bisubiye hejuru bitwaranye n'amatungo yo ku isi. Hari utuntu tudutama. Bakiri ko barahiga ibintu by'ibikoresho by'imigozi by'ibanze. Bumvise hari amajwi bumvise ni mu ishamba ndetse nino hejuru ahantu hatazwi isi no ku isi. Kanya wa mbere yikubita hasi, yakorotse hejuru yikubita hasi, bandi bagira ubwoba. Kureba neza urugabo rurangije gwatoya agasirikare kamwe. Urangije rurakajya rwaragahekenye. Undi nawe yihishe inyuma y'igiti. Rurangije ruramwirukangako. Rwaramurebye uri kuriruka. Rurangije watambutse intambuko zibiri zonyene. Rurangije ruramufata n'umusirikare. Nawe ndebera ibyinyo. Kiwe urugabo wari umusirikare, abandi bavayo kandi biciyemo imigwi. Bafateka duhige umukobwa rurangije rumutera, rwamuteye shuti agwa ku ruhande. Ewana zino ninjya zino munsi. Nawe ndebera ibigabo kuntu bingana bijyana abantu. Ibigabo bijyana abantu. Jacques nakindi yakoze nyene bagenzi be babiri bari kumwe. Mwibuke neza ko biciyemo imigwi. Babiri bari kumwe basirikare gwabafashe. Jacques arangije nawe ararukurikira. Arebeho bagiye. Babandi nabo batatu biciyemo nyene imigwi. Baraje barengije barebye. Basanze hari ahantu hari urumanga runini cyane. Umva nyakubahwa. Mu by'ukuri hano simbona ko ngene twahaca twahiga yindi nzira pe. Bivuze kutanguye kunsuzugura sha. Oya nyakubahwa ntabwo nkusuzuguye. Urugabo rurangije rwaramusunuye. Bamutereye mu manga. Nawe ndebere. Ngo nuko yavuze ati nyakubahwa twahiga yindi nzira. Ngo mama ngo aramusuzuguye. Rwarugado nawe ndebere. Haraje urundi urugabo rurangije rufata mugenzi we
waramufashe waramuriye haza n'urundi rugabo bisa nkaho byamenye mu byukuri ko hari abantu baje mu isi yabyo wa mugabo nta kindi yakoze wa mugabo uno mugabo numwe wa mwami yazaravuga ati mwana wanje ufise gukorana ubukwe nuno musore gwa rusore n'urunguru kandi mwibuke neza ko wagiye ahantu babika ibintu bya kera urangije rubona mu byukuri bishimbo babyibye ariko gwararebye mu byukuri rubona ryakamba iyo yambaye utegeka bino bigabo birebire rubona ryo riracahari noneho ryakamba gwaragibye nawe ndebere rurangije rukuraho ryakamba rugereka bano bagabo nako rugereka bino bisimba byarumiwe shaho office ryakamba bino bisimba byose urabiyobora ni kamba rikozwe muri maji iyo uryambaye urabiyobora urabitegeka no kakagabo kari twaranyino noneho ngubu kararyambaye ubwo ngubu kagiye kubitegeka barakwereka umukobwa bamufunze nako byamupfunze umva muko hano hantu mwashitse gute ubundi mwazamukitse ino hejuru nawe ndebera urugabo rufite n'imitwe ibiri umvamo ko ishura boss wanje urugabo rufite imitwe bibiri ubwa yarumiwe urugabo kono rutera rufite imitwe ibiri urugabo gwitwa ngo General Faro ni runo rugabo yo mazina yago urangije ufashe wa mukobwa urangije ramuzana imbere y'abandi mva rero uyu munsi no munsi udasanzwe kuri twebwe uyu munsi haje kudusura abantu mva nyakubawa ntabwo ari uwo muntu wenyene nakuzaniye n'abandi bantu urangije ruzana n'abandi bisa nkaho abantu bongeye kuza kudusura mw'inosi yacu ubundi mwaje gute ninde yabashikanye kw'inosi yacu kigabo gifite imitwe ibiri urundi urugabo rwaraje bonyene bigiye mu nama Jacke na wari inyuma nguriya Jacke yaraje shari yihishe bigabo kono bingana nibirebire shaho Jacke yararebye yana Jacke yarumiwe bya bindi yahora abona mu gatabo ayibona nk'ibintu bya kera to yatanguye kubibona mu byukuri live yatanguye kubibona byanyabyo ngo rero muri kano kanyangira ndabage mutambwiye ikintu cabazanye hano hanyu ngo nyene bino bigabo ntibiramenya ko bano bantu baziye kuri bya bishimbo byamera kandi biramutse shaho bimenya inzira yo bicana hano ya mwisi shaho byasubira yo kurimbura abantu rero bitarukoreho abo bantu bose turabajya oya nakuntu mwabajya havuyeho kakagabo kambaye ryakamba mu mutwe bigabo byararebye ibone kamba ariko riraka bigabo byarafukamye birasenga bivuga ati uri Imana yacu shaho biramubashije kubera ko yambaye ryakamba inshuti ze zararebye zibona yana andazi uje kudutabara inshuti zararebye yana uje kudutabara mwana warugabo gwaraje tu wa mukobwa yararebye umuntu yaragiye kumubera umugabo we nawe ndebera amagufa do hariya hose n'amagufa buriya bukankara bwose burya n'amagufa bigabo shaho bijya abantu umva rero muri kano kanyaje ubu ngubu ndi umwami wanyu kandi kindi nimutegura intambara mugende mwihorere kuba barabiciye umwami wanyu nyene byabihekera byaraje birangije ugwami gwabyo rurakoroka rurapfa barangije baba monko barukuramo umutima wa mutima nawo bawukuramwo ino nkofero niyo mpamvu iyo yambaye bino bigabo byose birakubaha noneho kano kagabo gatanga kuvuga ati mufise gutegura intambara ubundi tukamanuka kugira ngo mwihorere kuba barabiciye umwami wanyu yego cyane turakumva mwana yego cyane turakumva
ibigabo byose byaramwumviye. Kandi ikindi niyo mwica abantu bose ubwo nanje nzaca mbabera umwami, nanje ubwo ngubwo nzaca nyobora isi. Nawe undebere kumbe wa mugabo n'umugambanyi ashaka kugenda atere bwa bwami kugira ngo yice n'umwami, yica abantu bose kugira ngo kano kagabo gasigare kayoboye isi yose. Ubwo nanje nzaba mfite abasirikare bakomeye cyane. Yego turakumva niyo mwami. Wa rugabo rurababara nibwo rwari rusigaye ruyoboye, warababaye shaka kubona haje uwundi umuntu arurenze. Jacques yaraje, Jacques yarebye ahantu byibera byaragiye birazana amatungo yo mu isi yose byashira ubwami bwabyo. Jacques yararebye ari hakujya, yabonye gwa rugabo rutwaye umukobwa, wa mukobwa rumutwaye ndetse rutwaye na baba basirikare babiri. To nawe ndebere ino si icapati, to byabigabo bijya abantu mu icapati. Yewe bigiye kubakoramo isambusa zatangwe kubazingira mu macapati kugira ngo byirire. Jacques yaraje, Jacques yarihishe. Ubwo nyene Jacques yinjiye mu gikoni. To Jacques yararebye wa mukobwa, mva mu byukuri Jacques sinari nzi ahangaho ko washitse. Nawe ndebere wa musirikare bamushize mu icapati, ndetse mu iyo capati hariho n'izindi capati ziri ku ruhande ziri nk'utugurube. Shabika biratwika ibigabo shani ibigome bijya abantu. Jacques arangije yamuhaye icuma, mva mwana ni wifashe wikure aho hantu mu icapati. Waraje gwashinze ikirida. Nawe ndebere ugiye guteka isambusa. Isambusa z'abantu urangije ruzishira ku mbabura. Wa mugabo atangura gusha. Jacques nawe abona mu byukuri wa mugabo kariko arasha. Jacques yaruriye. Wa mugabo atangura gukata ibintu by'ibicapati bamutetsemwo. Bakobwa oyasha ngo tugukarange. Yani nawe ndebere kuntu rusa shabisa nabi. Nawe ndebere Jacques yagiye hejuru y'urugabo, kandi hejuru y'urugabo hari uruntu rumeze nk'urupanga, ndetse gwa rugabo nago rugira rukebe ukagakobwa ngo rugakoremwo isosi. Nawe ndebe Jacques yafashe icuma arangije arakoroka kuri gwa rugabo, yarushinze icuma kuri gwa rugabo. Awundi nawe yikuye yavuga ati hano sinzagaruka pe. Jacques yuriye kuri gwa rugabo, yaruteye icuma, gwa rugabo biragigirana biranka guhashika. Gwa rugabo warasubiye inyuma rurangije guhijomba gwaguma rucinjira mu indani. Gwa rugabo kwikubise hasi gwarapfuye. Mbega ukuntu utangaje Jacques uzi n'amakuru wishyura urugabo runini cyane. Yego mwana, mva rero dufise kuva ahangaha, dufite kuva ahangaha. Jacques niyo magambo yababwiye ngo dufite gusubira ku isi. Sasa nawe ndebere gwa ruti do, nimba ruruharage, nimba rurukido gwarakuze cyane rushika no mu ijuru. Nawe ndebere mwami, mva rero ndabizi mu byukuri umwana wanje ngubu ndazi byamuriye yaba yapfuye. Mwami yarababaye cyane, avuga ati ndabizi umwana wanje ngubu kuba yari ari hejuru, no misi yose iheze mu byukuri akiri hejuru, ndazi ngubu yaba yitavye Imana. Kandi mwami mu byukuri nibyo, kuko n'abasirikare twarungitse ngo bagende kuzana igikomangomakazi ntabwo bigeze bagaruka. Bivuze mu byukuri nabo nyene ko bapfuye bitavye Imana. Kandi mwami nyakubahwa nyene icubahiro, runo ruti rukaguma rushinze hangaha, ndazi byabigabo by'imenyamaswa byavura byururuka biza hano ku isi kugira ngo natwe biturimbure. Reco mbana ciza mwami nyakubahwa nuko kino giti twagitema kigapfaho burundu kugira ngo byabisimba ntibizagaruke hano ku isi, kuko byaba birose uburyo bigaruka hano ku isi ko babwiye umwami. Kandi nawe ndewe
hariya kwisi bariko bapanga gutema ca gishimbo camera. Noneho ba Jack nabo bariko bapanga ngo kumanuka, bamanuke nyene bagende kwisi. Reka rero ba Jack babatemere ko gurya ruti batarashika kwisi. Tukakagabo gakunda ibintu by'ubuyobozi. Umva rero wewe muri kano kanya wewe wenda keneye ko wagenda mu byukuri hajya ahantu wenda keneye mu byukuri ko wagenda hajya ahantu ukarinda ntagere n'umuntu numwe asubira ku isi. Kakagabo niko kabwiye undurugabo nyene gurunyamaswa ruvuga ati wegenda hajya ahantu kuri gwa rushimbo rwamera kugira ngo abandi bantu nibasubira ku isi ucubica. Genda nyene uburarinda. Ba Jack baraje bicaye bagenzi babo byabariye. Wa musirikare nawe nyene yaraje ucuti we nawe nyene byamuriye. Nshuti yanje wari nshuti nziza wihangana uruhukire mu mahoro. Umva re byantangaje cyane kuba uwo papa wanje ariko aragerageza kunshingira ari we agira mugambanire. Umva nta kibazo dufite kwihutare ya kwisi tubibwire papa wawe. Kandi ndabizi mu byukuri byose bizamera sawa, byose bizamera sawa. Umwana wo mu bakene Jack ari kumwe n'igikomangoma kazi. Umva rero dufite gusubirayo muri kano kanya. Ndabizi ko papa wawe ubu nguba gutegereje. Kandi kindi n'inshuti zanje nyene twazananye bose byabariye. Kandi natwe niyo twaguma ngaha natwe ubwacu biraza kuza kuturya. Rero dufite kugenda. Sasa bavuze ngo bafise kugenda bururukire kuri gwa haragirwa mera. Sasa rero ntibazi ko barungitsemwo umuntu w'umurinzi. Harayiye. Nawe ndebera umuntu babwiye ngo genda urinde ntagire n'umuntu numwe gucika. Asubira kwise akiri muzima. Ba Jack baraje babona mu byukuri barungitseho uruntu rw'ururinzi. Umva rero mfite igitekerezo. Hari igitekerezo mfite. Jack yazanye ikintu c'inzuki bwabukisha usanga mu zanzuki. Nawe ndebera ibyinyo urugabo ruransa barangije barushizemo inzuki. Barangije barapfundikira. Ariko bijye ntuga birakorara. Urugabo rurangije. Ariko bino bintu nibikira. Bino bintu nibiki? Cyo rutazi barushiremo ibintu by'inzuki rurangije. Kwa rugabo gwaraguye babuze kontrole. Barangije barishima urakoze cyane Jack. Barero ndabizi muri kano kanya ndazi bya bisimba biri mu nzira. Reka twiruke, reka ducike. Umva Jack, nanje mu byukuri numvise ko wa mu generale wacu yari umugambanyi. Reka nanje mfite kumwitaho. Reka ngene ndamuhagarike ntazane gitero hano kwisi. Rero nawe ndakwinginze ugende witeho uno mwana w'umwami. Genda witeho kino gikomangoma kazi. Jack ndakwinginze uciteho cyane. Niyo ntagaruka naho uzambwirira umwami ati nakoze uko nshoboye kose urambabarira. Umusirikare mwiza yemeye kwitangira igihugu cavuga ati jewe ndemera mpangane. Ariko mu byukuri niyo ntagaruka niyo ntarokoka uzambwirira umwami ati nakoze uko nshoboye kose ariko mbabarire cyane. Bari mu isi padiri yaje gusabira nyine abantu barungitse hejuru bararibwa n'ibinyamaswa. Nyine umwami nyene yategetse ngo tema ico giti kugira ngo navyo bisimba ntibiyapfure bimanuka. Padiri yatangwe gusenga ororo. Mana urakira abantu bari hejuru bapfiriye hejuru. Padiri yarebye hejuru yabunye gwa rusimba. Gwa rusimba gwaraje kwikubita hasi. Gwa rusimba gwaraje kwikubita hasi. Umwami yarumiwe. Umva rero bya bintu wambwira nsanze ari byo pe. Bya bisimba bitanguye kumanuka. Rero byakabaye byiza mwatanguye gutema
kino giti mukagishira hasi kugira ngo n'ibindi bisimba ntibihavure biza. Mwami n'iryo tegeko yatanze, avuga ati ndabizi n'umwana wanje ubu ngubu ari hejuru, ariko nubwo yaba ari muzima, nubwo yaba yitavye Imana, kino giti dufise kugitema kugira ngo tugishire hasi ntihazagire n'ibindi bisimba bisubira kuza hano mu isi. Generali yarabirebye abona umwami ariko aragitema wenyene, mva mwese genda mumufashe mu giteme mu gishire hasi. Ico batazi Jake ndetse n'umwana w'umwami bari mu nzira bamanuka. Jake yararebye bari mu nzira shaho bari mu gushika, bari mu kumanuka. Ico batazi hasi bari ko baratema kino giti, bari ko baragitema. Hasi batanguye gutema kino giti ni mwijoro, baratemye ewana, baracatema ni kinini shaho ni igiharage du. Igiharage carakuze ku buryo kigira no hejuru. Wa musirikare yarategereje buranaca gitegereje, yarumvise ibirenge bizanye n'ari ibintu byinshi. Yarebye yasanze ari igitero, dore igitero we kiwe igitero caraje, ndetse n'akakagabo du karangije kajya n'ifoto. Baragigiranye barangije bagwa hasi, ndetse na bya bishimbo nabyo nyene bigwa hasi. Baraguye hasi barangije bagwa ahantu bya bigabo birebire bitoshobora kwinjira. Ndakwinginze ni muntabare. Umva shade kandi tugende kumutabara. Birangije bitangura kumena uroboye kugira ngo bironke uburyo byibuze bimutabara. Baramutemye do, bakubise igihiri ku kuguru, batangura kugigirana baragwana. Sinzi wa mugabo ntakindi yakoze, amusirikare yagikase kuitama, arangije yaragisunuye agitera umugere, yaragisunuye. Nako suri wa musirikare baramusunuye, arangije yakuye imbugita, arangije aragisogota, agicumisa imbugita du. Bya bigabo byarimbye bibona ntibyo mushikira. Cakindi cari kizanye igitero hano ku isi, baracishe do, gipfuye gifite n'umutima mubi, cari kije kurimbura isi. Kwa rugabo rurangije rufata kakagabo, rurangije rurakambura ya kamba, rurangije ruyambara ku ntoki zibiri. Shaho ndebera ikamba bambara mu mutwe rigakwira umutwe wose, ariko byo byayambaye ku ntoki zibiri. Umva mwabonye kadi jewe ndi umwami, mvungu buje ndi umwami wanyu, mufise gukora ibyo ndababwira byose. Ubwo ufise rijya kamba urayobora bijya bigabo byose. Batangwe guca imizi ya bya bishimbo, barabiciye. Cyo batazi nuko umwana w'umwami ndetse na Jake bari mu nzira, bari basigaje ahantu hatoya gusa kugira ngo bashike hasi. Ariko ca giti baragiciye, nako si igiti ni gishimbo giharage baragiciye do, naundi ibiri baragiciye imiziri iri barurukuntu. Umva rero ufite kumfata muri kano kanya, ndetse na wa musirikare yarabonye. Wa musirikare nawe nyene yafashe ca giharage, yafashe ca gishimbo kiyo kiramanuka, acurira ko giparamirako. Ewa inzira ko twagera ducemo ko bayitwaye, ngo bya bisimba biza kuronka uburyo byurira kino gishimbo kugira ngo bishike hano ku isi. Jake yafashe umukobwa, arangije baraparamira ku mugozi kugira ngo barabe mu by'ukuri ko bashika hasi. Gusa bari bageze ahantu hafi. Wa musirikare nawe yaraparamiye, ajya umunyengado, caramutwaye kiramutwara maka mu bwami. Musirikare arangije, musirikare yicometse amazi. Wa musirikare yicometse amazi. Mwami yararebye, mwami yavuze ati mwana wanje ndakwinginze umbabarire,
amenye naziko umwana we nyene birangiye kanyarayerebye yabonye wa mukobwa we umwana wanje uracari muzima umwana wanje uracari muzima umva papa ndacari muzima ariko mu byukuri wa musore wakora bwa atazambera umugabo n'inyamaswa ariko azana igitero papa bya binyamaswa bigira bize hano ku isi kutwica mwami yaraje yarasotse umva mu byukuri reka nkushimire ano mafaranga nkwaye ntabwo nyene ari igihembo cyo kuba witayeho ku mukobwa wanje oya ntabwo nshatse kugushimira ukuri wakoze cyane mwami yashimiye Jackie wakoze cyane kwitaho Isabelle ni umwana w'umwami n'igikomangoma kazi umva rero umva kagatabo nararebye mu byukuri nasanze wagataye mu nzira cyenda kagutorera sore Jackie asubije kagatabo wa mukobwa w'igikomangoma kazi cy'umwami boss zukuba tugambaniye mwana inzira bayitwaye birangije bitora bya bishimbo byari byaguye hasi naho ndebera urutoki ukuntu ruba rungana bya bishimbo babishize mu mazi babiteye mu mazi bya biharage kandi iyo bigiye mu mazi ubwo nyene birakura cyane umva mwana dufise kujya bisi cyane gose dufite kubajya abantu dufite kuwajya birangije bya bishimbo babirekuriye ku isi birangije biraparamira dore rifite ku bishimbo mwana duparamire tugende tujya abisi duparamire tugende tujya abisi mwana birangije byaparamiye kuri bya bishimbo byaparamiye kuri bya bishimbo kugira ngo bigende byirire abantu bisi Jackie nawe yarebye ngo twabicitse yarebye mu mazi abona bya bishimbo biri kuvayo bya bishimbo byaraje bigabo birangije bigabo byaraparamiye Jackie yiruka avuga ati ni muvuzi isoneri nimba bavyita isoneri byawe ni bya kera by'umwami na kikengeri ari ni kengeri umva mwami gerageza wiruke bya bigabo byaraje bajake barirukanze cyane ariko ibigabo byaraje katurore nanone ni kuri YouTube channel yanyu ya Tavo Entertainment tukigabo kirangije cyafashe gasikare kirangije kigatera pase mugenzi wabyo kugira ngo bige mwami yarirukanze yaranse yatamwe gufata abasirikare bibadunda hasi bibajya generali nawe yashitse ibwami generali fata kangaka generali arangije ategetse abasirikare kugira ngo bashiremo ibintu by'amavuta mu mazi Jackie nawe yaraje arangije paramira ifarasi kugira ngo byibuze ashike mu bwami nawe nyene nibimufate Jackie yaragiye yinjiye mu bwami ndetse abami bose barinjira ndetse n'abasirikare bari barinze umwami nabo nyene barinjiye umuryango utangura kwipfunga Jackie yaraje ibigabo biri inyuma ariko Jackie yasimbutse urupangu shaye ibigabo birababara barangije umva foye ni murekura umuriro agiteye mu maso Jackie n'icigi kapitene kirangije kigwa muri wa muriro ubwo nyene muri ya mazi bashizemo ibintu by'amazutu by'ama essence baraturira Jackie gabo caguye mu mazi ariko urugabo nubwo ruguye mu mazi watanguye koga ubwo nyene na wa muriro wazimye generale yaraje yabonye wa mukobwa umvura cari muzima cyane acari muzima umva byiza guhura nawe nyakubahwa umva cyane gose nami yaranezerewe cyane kubona generale yagarutse amahoro byarungitse uruntu rukengeri nimba shaba gwitwa urukengeri sinzi barangije yatangwe gukurura
shaho mu bwami bari yapfunze umuryango bavuga ati ewana turabugarana noneho bya bigabo byatanguye gukurura mva mwana wanje runo rugamba si urwawe ufite gucika raba ujya musore Jackie abari wakurinda kuko niwe nabonye mu byukuri azi kukurinda mwana wanje umwami yatanguye kuvuga ati ewana ko Jackie niwe nabonye mu byukuri azi kundindira umwana wanje ni mujane Jackie no mukobwa baragiye umva ni musunike kugira ngo ujya muryango muwugare muryango barawugaye ariko biranka byaranse kuko ibigabo bifite inguvu yewana Jackie nawe na wa mukobwa baraje umva rero hano niho umwami Eric yarashinguye umwami Eric niwe nyene yatanguye kuzana ikamba yakamba ku buryo ni nawe yasubije inyuma bya bigabo by'ibishetani kuko nibishetani do nawe ndibiri rwarugabo rwaroze mu mazi urangije gwiburukira mu nzu hamwe shaho ba Jackie bari umwami mu byukuri yaragiye gufasha abasirikare be kugira ngo akwege umugozi ariko byaranse ibigabo bifite imbaraga ibigabo birangije byafashe ibintu by'ibigigira by'ibiti birungika mu bwami ndetse byaka no muriro ubwami nabo baracohereza ibintu by'imyami sinzi ibigabo barabirashe gusa nubwo babirasa mu byukuri tugwarafashe n'Imana ati topito gwarare ku itopito do gwarare ku itopito ryaragiye mu bwami rirasambagura ubugabo bwose ariko nta bintu numva hano hantu tugwahiye gwaciye mu mazi munsi rurangije rugwiburukira mu ino nzu irimo ba Jackie na wa mukobwa urebe witonze rurangije gwarababonye shabira humuriko gumva abantu bamota gwarababonye rurangije rutangura kubadeya ko barirukanga do kobwa yarirutse batari kumwe na Jackie gwarugabo gwaramufashe Jackie yaraje rurangije ruramufata ariko shewe wowe wajahe shari ufite imitwe ibiri umutwe umwe warabye umukobwa urundi nago ruraba Jackie mva rero ngira ndakugesha Jackie nawe nakindi akoze muyibuke neza ko yarafashe ca gishimbo ca giharagirangije gishira mu gashenete ke mwizosi none kinakoze Jackie yaciye afundurura ka gashenete kugira ngo basi byibuze afundurure ca giharage aruterere mu kanwa Jackie nakindi akoze yafashe gwa rushimbo arurekurira mu kanwa c'urugabo shaho runo ruharage rushitse ahantu hari amazi canke ahantu hakonye nyene ahantu hari amazi hakanye ubwo nyene uruharage ruramera ubwo nyene rwaruharage gwatanguye kumera urugabo rwaraturitse do urugabo rwaraturitse uruharage rwarameze ba Jackie barumiwe Jackie shaho yarutamitse ruharage mu kanwa rwaruharage nago rujano hari amate ubwo ngubwo nahantu nyene hakanye hari amazi rwaruharage rwarameze ku buryo na rwaruboko rwacitse rwaruboko rwaracitse rwaruboko ruruko ryakamba Jackie yarabonye ikamba wana ubwo ngubwo Jackie yarayitoye abasirikare baracagwa ariko byansi abasirikare nako batagize ariko byansi barugaye basi byibuze bugazi za fera beto bare mu byukuri ko fera beto zakugara byarajibira zibomora na fera beto byarazibomoye hano sinzi ko warokoka ukanya bararebye babona gwa rushimbo gwameze byabishimbo byameze bikubira kura cyane bigenda hejuru bararebye bari bazi ko bagira bapfe bose nyene bigabo bigira bibatake bibice n'umwami nyene yaba yamaze kuyakira kagira pfe yarebye byabigabo ho kubica byabigabo biko birapfukama bigabo byarapfukamye kumbe Jackie yaciye atora ryakambarangije araryambara ryakamba yararyambaye ndetse ririkorera naka rikozwe muri maji iyo uryambaye bino bigabo birebire byose birakubaha Jackie yararyambaye n'umukobwa avaye n'umwami arareba kobwa arangije amufata mu biganza
byo ngivyo byarabaye ubwo ngubwo Jack yasubije bya bigabo hejuru. Umva papa, ese nuko nguko byagenze cyane gose bana banje nuko nguko reka byagenze. Rero naciye mfatanye n'ibya bigabo ndabisubiza hejuru mu kirere. Ubu ngubu byarasubiyeyo ndetse na bya bishimbo byose ubu ngubu nta na kimwe kigisigaye mwana wanje. Ni Jack kumbe byose yakabiganiriza abana be. Kumbe na wamukobwa w'umwami wa mwana w'umwami yana yavuye aba umugore wa Jack. Ndetse baranabyaranye n'ubwana bubiri. Ariko papa, ese ntibizagaruka kuturya? Papa je ntangwe kugira ubwoba. Ubwana butangwe kugira ubwoba yewe. Oya ntabwo bizagaruka mwana wanje. Nyene ni mama wabwo cagikoma ngo makazi. Umva ntabwo bizagaruka rega. Kubera ko nta kintu byaronka byazira ko muri kano kanya. Mwana wanje ya nkuru wari wansabye niyi ngiyi rero ryama cyane gose papa turaryamye. Basize nyene Jack mu byukuri abwije ukuri abana be ungene inkuru yose yagenze. Ngo nanje ndakeka ko uyu munsi nuko nguko kagenze. Nongera nshimira abamaze gukora subscribe mwese kuri no channel. Ndabashimiye cyane. Nongera nibutsa n'abatarakora subscribe mwese kuri no channel muyikore nonaha. Kuko no ku munsi wejo nzahita mbatamwe n'akandi gasobanuye kurukundo kanaryoshe. Yari Tavo nk'ibisanzwe. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao. Tubonane no ku munsi wejo kandi gasobanuye shaka naryoshe. Yari Tavo nk'ibisanzwe. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.